Kua rite rawa a Antonio Shalfoon iaia e whakarite ana mō ngā rauna whutupōro nunui. It's going to be tough, but a challenge we're looking forward to. Nō tēnei kaupeka Super Rugby, kua tipua ngā pukenga whakahaere e Shalfoon i waenga i te rōpū whakangā o te whatu moana, i te wā e noho whara ana a Scott Barrett. Nō tēnei mutunga wiki, ka noho te aro o te tīma ki ngā rangatira, te tīma i toa te whatu moana mā te tekau piro i te rauna tuatoru. Just a bit of the extra homework you kind of have to do, especially around the line out. Well, they've been superb for us. I don't think they've been dominated, and the line-outs operating with such efficiency. DP and that line-out group have got a lot of credit to take for that. I think as well the kind of connection with the game drivers like the 10s and the 12s, so building a good relationship there, so we're all clear on what we're wanting to run at what time of the game. E ai kia Rob Penny, kāore anō kua whakae ka hoki mai te kapene ōpango a Barrett, engari I puta te whakatau, ka uru mai tētahi kai tākaro hou ki te whira. Taylor Cahill's small hammy, just niggles, but won't be available for a week or two. And Scott Barrett is just having a continuation of his frustration around his back, getting seen to by all the important people, but at this stage not available. Without Scooter and without Taylor is disappointing for us, but Liam Jack coming in on debut is really exciting. A mena kāore rātou e eke I tēnei mutunga wiki, ka whai a heinga anō I te tukinga ki te haumā takataka a tērā wiki. Obviously try to secure a playoff spot, it's still not guaranteed, so making sure, over these next 2 weeks we secure that and then look forward after that. Not focus too much on the outcome, just trust the process, as they say. Nō muri mai ngā rauna whakamutunga e rua, ka tākaro ngā tīma e ono o runga o te papatūnga mō ngā tūranga e whā ki ngā whiringa uru. Ka noho te kapa whatumuana hei toa whakataetai, a kāre e kore, ka whakapau wera rātou kia tū tonu I te whā o runga. Ora kairangi Nicholas, Tahu News.